Blang padang masya luah mehala meribe tunja tak pasang unta urota tutung kayetan siba di ate uta uro menyala urang tada rame ta saksa metindih tapa ba ule titi mekarat umat dum deja ngan tapa tutungan gaki yuhnyan merempok ngan saboh kaum gejak merun rame bukan le getanyang kede pegah bakamo jinopat nabi kakede kena tanyang Muhammad hana mesapat yang nagop turi tema merempok ngan Nabi Adam geken digapnyan nafsi menafsi niba uronya han tulung mulung masing keuntung pikir sendiri lehnyan merempok ngan Nabi Musa laju mesabda menonukeun kli niba ulunnya hana syufaat han puta harap anjed ulun beri be'an ulun beri syufaat kegata dilunyo susah han mekri sakri jino tajale ubak Muhammad di sinan letat syufaat gebri kedih bagap nyan lake syufaat sebab Muhammad derajat tinggi yuhnyan lemah le Nabi Muhammad mekarat kenan pergi ramai dan urung kenan mesaksa yang ladum gejak ladum berhenti yuhnyan mesabda Nabi Muhammad di ulun umat yang putih dahi yuhnyan ni nabi syufaat kepada umat baule titi zona yang beramai
yang kebajikan. Selamat jalanlah jalan masuk jannati. Urang durhaka lam apui tutong. Sinan pluh tun dan sopaduli.